Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawe Channel, teman-teman. Oke, kali ini kita akan mancing lagi di spot yang kemarin kita mancing ya, teman-teman. Ini di kawasan Krung Raya Aceh Besar ya. Karena hari ini masih penasaran sama cuminya, saya datang lagi ke sini, teman-teman. Semoga hari ini ada sambaran ya. Oke. Oke teman-teman, kita iseng-iseng main jig dulu ya. Siapa tahu ada ikannya, teman-teman. Kita coba di sini. Saat lagi baru kita main cumi. Ini karang dangkal, jadi harus retreat lumayan cepat ya. Di spotnya teman-teman, batunya lumayan licin nih, jadi harus hati-hati ya. Kita coba mancing casting di situ ya. Bocil kita coba ikan dulu ya. Sempat moncel tadi teman-teman. Kita coba mancing pakai sabiki dengan umpan cumi potong, teman-teman. Oke, strike. Cok. Cok lah. Oh, main cabai dia mana? Cabai. Mau bang? Cabai. Keeper. Translate bawaan teman-teman. Iya. Ini coy. Wih. Oke, strike teman-teman. Strike. Ayo jauh.
Seahawk. Ban Seahawk 2,5. Coba aja. Đây là cái cần đỏ. Ini nangon ji. Ada temannya teman-teman. Nangon ji, tiup. Halo ya, tiup. Alhamdulillah. Babon. Kita ada. Yo hele. Moncel teman-teman. Kita coba lagi ya. Strike teman-teman, strike. Nangan je tiup. Tiup guys. Kira apa Yang hitam lah. Ada bilik. Bilik dah. Bilik ni naik. Wih, nak tahu dah. Ada air. Bawa boleh. Okey. Tak je nak agar man. Babon teman-teman. Gitu. Bikin Lego. Teman-teman. Sudah cantik nanti nak. Bini hijau Moncel, mengkeu pupuh. Mà dengar huri ban dah bala. Nah beki. Seahawk. Ai nai hijau bawa betia. Bawa betia. Cik nak lah, cik nak. Mak kau nak nenek tu? Set lagi teman-teman. Ni ke? Ni apa yang nak Ada geraknya je awak. Cino lah yang nak tajak awak lain. Cak nangon je tak ada. Tiu. Tak ada. Tiu. Agak. Dia dah likut batin. Apa kocek ikut batin ah. Okey, yo lu tu ni. Apa je ke roh lah. Nanti you. Dia dah. Ada ular tembaga. Rumah kat lu tak?
Balik balik. Betul aja. Teman-teman. Mana likut batai alu ha. Kecil je oh dah. Dua strike lagi teman-teman. Si Hawk, si Naji lu. Naji. Ha? Naji mana likut dinta belakang dinta. Ya, alhamdulillah teman-teman. Si Hawk mau kali hari ini. Si Hawk sobek-sobek ya. Cửa đá bự đâu. Nàng rồi. Kita tunggu air dulu. Alhamdulillah super banget. Super babon hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya udah mulai berangin teman-teman. Nah, mulai sekarang. Teman-teman, kita balik dulu ya. Cuaca nggak memungkinkan lagi nih, udah berangin. Oke. Adanya rekam ya. Oke teman-teman. Teman-teman. Nah, ini hasil mancing kita hari ini ya. Babon. Ini lumayan juga ah. Babon. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.